Ok, prije videa želim da vam pokažem jedan jako zanimljiv kanal, Gastro kanal. Ime YouTube kanala jeste Gastro tražilica. Trebate se na njihov kanal i u komentarima napišite hashtag #BakeSquad da se zna odakle ste došli. Tako da idemo na video. Došli moj novi video, samo mi tu danas. Našli se. Imamo super ideju za video, dakle, vidjeli ste sigurno da strani youtuberi odu u neki hotel u svojoj državi, u svom gradu i prave kao recenziju. Tako ćemo mi to danas uraditi, nalazimo se u jednom hotelu u Sarajevu. Idemo u našu sobu, idemo da vidimo da li ćemo nešto pronaći, nemam pojma. Bukvalno ćemo sve istražiti što se nalazi u sobi. Da, tu je Sega, majke. Ajmo, znači razvalite like na ovaj video, subscribeujte se na moj kanal loading.ba/bake. Tu su nam najbolji Pokazat ću vam sad. Promašio sobu, alo. Lol, promašio sobu. Dajem karticu. Ko tebe? Nije kod me. Jest. Nije majki, da Jest. karticu. Nekon se moja kod te kartice. Ajde. A ne, ovako. Ne znam. To idemo. Nalazimo se u našoj sobi, iza mene je gospodin youtuber sa bake majicom. Ok, nije nešto preveliko. Možete gospodine doći slobodno. Znači imamo jedan ovdje krevet za dvoje, tu spavamo ja... Za dvoje, ovo je za jedno. Za dvoje, dva jastuka. Pa mi dvokrevetni imamo i... Spavao sam sinoć u ovoj sobi i upravo sam shvatio da imamo dva bračna kreveta. Kao što vidite imamo jedan krevet, imamo drugi, nemoj zaprškavati u hotelu, imamo krevet, what the fuck. Preuzeo kamere jer ipak... Iskustvo, buraz. Iskustva. Ajde vam, kako se vidite? Buraz glavu, ko da sam u Honor došao, šta je ovo, Zamisli ovo, majko. Kako se otvara odmah? Hide and seek, buraz moj! Inače, ako želite hide and seek, lupite like na ovaj video i Bak će izbaci hide and seek. Gdje vam? What the fuck je ono, What the fuck je ovo gore, ljudi? Koliko prašne. Gle, buraz. Šta je ono? Bože, šta je Šta je gore? gore? Ma dobro, to je neki art nešto. Za dim. Ja sam već gore popjedim šta je. Bro, prank. Aj bro, ubij prijatelja i... Nema ništa, ti može se ovo, može si ovo otvoriti. Oooo! Sve je bilo. Vidi ovo, znaš koliko sam se prepojio, kad sam vidio već velike ovo. Gas, ja, jež. Ovdje ako ima... Koji su mi debili? Mi smo upravo ovo ovako otvarali, a pogledajte ovo gore. A to je to. Ovako imamo tu jedan sef. Ovdje se već vidi, ovdje nam ne treba. Daj torč. Smrdi. Fuj. Prašno. Sef je prazan, ali ima nešto ovdje. Bravo. Ovdje su već neke stvari, ovdje smo se kupali, ono naše. Brčka da naše, ako želite neke videe ukazati. Mnogo lijepo gledalo. Uglavnom ovdje mislim da nema ništa, ovo nam je, pogledajte ovo je tehnologija. Ovo je naš najjače. What the fuck? Ovamo gore također nema ništa. Da vidimo li što WC rješava. Ima moga kontenta, bravo! Ima mog kontenta u WC, ovo je realno brutalan. Da otvaramo ovu. Buraz, gledaj što je What the fuck? nešto berš, nešto. Ovo smo našli, iskreno ne znam otkud ovo ovdje, znači what the fuck. Segin content, dame i gospoda. Segin content. Pa z meni samo defekata. Ok, cool shit, buraz. Imamo i ovdje dvije. Ništa, brate, ništa. Tu smo rekli da će Segin content. Ovdje ima... Ovdje su neke naše dukserce. Loading.ba/bake bitch. Ovo večer, bitch. Madrac, ajmo madrac prvo. Gdje ćeš disat madrac? Pa buraz, ti si loš momak. Nema ništa. Dobro, nema ni ovdje ništa sigurno. Ovo... Ništa. Baš će nešto biti za zavjesi. Svako neko ostavlja nešto iza zavjese, sine moj. Daj kada. What the fuck? Umrli miš, bravo. Ne, ček. What the fuck is that? Daj torč. Ne, vidim ja šta je već. Znaš šta je? Šta? Ovo prvo. Sedmica. Black. Radi. Ne radi. Maj. Ne radi. A vidi koji je ovo, dvica, bog te.
Hero 2, ovo može u Znaš ti kad je tu izašlo? Ovo ima jedno... Hajde da googlamo, gdje vam. Imamo sigurno kako 10 godina. Ko? Ne ja. Misliš? Ma kakav? Mislim da je 2002. To 17 godina. Kako si glup! Kada je 11. brate. 24. oktobra 2011. Znači 8 godina, brate. 9. 2011. Quick maths! 8. Kakva matematika, svega da me molim te! 8. Ali ne radi. Da dim. A šta? Ima karticu. Ima karticu. Dijem buraz. Ima šitač kartica ovdje. Čekaj. Lokovana kartica. Ozbiljno. Aha. Dijem. Neko je loko. Jest, leko. Daj. I... Ne puni se. Aj provjer sam karticu. Brate, piše Go Pro 5365 snimak. 5, koji? Koji datum? 23 megabajta. Prosinac 2018. Prosinac. Sljedeća neće može trans ima ni srpna kolo druga listopad subim prosinac 12. mjesec, znači prije 5 mjeseci. Koje godine? 2018. Prošle godine. Pa, i 2019, aj svega, what the fuck je to? Pa znam, da. Ajde pokrenem video da imam. No, da. Kao što vidite ovdje, snimak je 23 megabajta, bukvalno 3 sekunde videa. Spala je kamera i... Da, bukvalno je spala, nekud vjerojatno je tamo spala da smo našli onog kauča. Ima li ovdje da spadne? A? Ima li prostor da može da spadne? Pa ima ako je ovo bilo, kontaš. Što bi tu neko držao kameru, brate? Timelapse možda ako je neko nešto snimao. Da, je, imam pogled na cijelu sobu, da. Pogled na čitavu sobu. Ovako dadi, bukvalno je pala tu ispod. Mene iskreno... Ali ako je, čega će past? Ne znam da li da idemo na recepciju. Ne vjerujem da ćemo ići na recepciju. Oslatalo ono prošle godine. Ovo, prije 5 mjeseci je prošlo. A samo me zanima, brate, da li je neko kad je bacio... Mislim, očigledno... Šta je ucao da spadne? Nije mogu samo od sebe ovako smatraš, razumiješ? Evo, kod da je zemljotres bio, nije zemljotres bio, nije sam. U hotelu imaju čistačice, znači kako niko nije našao. Jutros bukvalno našao ono što smo mi izgubili. Bukvalno, znači ja sam sad izgubio pa ovo mi vam iz ormara i žena je našla, znači what the fuck Odmah, iz ormara je našla žena. Kako nije tamo, brate, skidaju paravane, valjda nekad. Ne bi rekao, pogledaj. Ne bi rekao, pogledaj bukvalno. Piše lijepo 23.521 kilobit, to je 23 megabajta i po. Bukvalno ovo neka tajna sobe. GoPro, what the fuck je? Tajna sobe, bukvalno. GoPro 5365 snimak, inače na kamerama, na ovim DSLR-ima s kojima mi snimamo, piše uvijek, na primjer, Canon. By the way, pogledajte koliko ovo izgrava. Aj, pogledajte ovo. Znači, pogledajte ovo, ljudi. Pogledajte ovo. Ne znam da li možete da vidite da je jako oštećen. Evo ovdje se vidi. Jako je oštećen. I imam 8 godina. Znači nije u prodaji već par godina sam. Nabacite like na ovaj video, vidimo se u idućem epizodu. Idemo pozdrav svima i... Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.